ngiyabingelela unyazi lwezulu. Ngiyabingelela kumfundisi umshumayeli nabagcotshwa bonke nebandla la Shembe unyazi lwezulu egameni lonyazi. Amen. Sizobambile indaba abatwana benkosi bese ngiyabaleka. Ngelinye ilanga sathi sigibele esitimeleni. Ngaleso sikhathi ngangisebenzela eKhongela. Sigibele isitimela kaMasha eDuff Road. Bese siyahamba sesiyokwehla eKhongela. Sekusuka omunye umama ayi omunye usisi. Mayisuka lo sisi useyakubaba oshumayelayo. Mayifika kuyena ufika uthi baba kunenkinga lo sisi ubuso bakhe babungekho ubuhle kahle. Babutshengisa ukuthi khona into eyenziwe ebusweni bakhe. Othi mayifika kulo baba uthi baba kunenkinga. Othi ngimilwa zinsumpa ezu6. Uthi lezi insumpa ziyangimila bese ziba zinde kakhulu. Uthi sengihamba udokotela ukuhlale ngiyoyisika njalo. Uthi ayikho inyanga engayihambanga. Ithi kodwa ngazi ukuthi kumele ngenze njani. Kwa isikhathi senkosi uThingo usethi lo baba hayi into ezoyenza kunganjani ukuthi kwakuJulayi Ebuhleni. Wathi kunganjani ukuthi siye Ebuhleni kusasa uyonikela enkosini uyonikela lezi insumpa zakhe ezikuhluphayo. Yaso yavuma lusisi ethi ayikulungile. Base behamba ngakusasa. Kwathi bakudlula insukwane ezincane, wase yabuya losisi, wasethi ucela ukukhuluma esitimeleni. Uma ekhuluma esitimeleni losisi, uthi bantwana benkosi, ngifikile la ngizocela ukuthi ngicela ukuya enkosini, nginenkinga yeintsumpa ezu6 evele ikhule kakhulu, sengihamba odokotela ngancama sengihlale ngisika njalo. Ithi ukuthi lokho engihambe enkosini ithe inkosi izophela, kodwa into eyishini yodwa, ithe lezi insumpa ezu6 ingane zakho wayikhiphayo. Uma ubalahla mumva uthi ayingaqoke lutho. Uthi kwase sekhama ukugoga eceleni, wasethi uyayibona lezi ingane ezimbili naye phambi kwakho. Uthi wathi losisi ngiyayibona, wasethi lezi ingane, uthi lezi ingane zabulawa yithi, zaphuma kuwe zayibulawe yithi. Uthi senze uthi sibulale ingane, uthi senziwe wena. Uthi wathi wena ukhulelwa ingane yomunye umfana, wasiyombatha nenye ingane yomunye umfana. Uthi sase sibona ukuthi le ngane isingcolile, iyohlupheka izife emhlabeni. Uthi sase sithi ngcono ukuthi siyithathe lezi ingane, uthi ingabibikho kunokuthi ihlupheka iziyofa. Wasethi ingane ezaleke kangaka ihlupheka iziyofa. Esibili indaba. Kwathi ngelinye ilanga enye inkosazana, le nkosazana yayihlupheka kubo. Isimo sabo singasihle, ithema ihlupheka yasiyaqinisa efundeni, yasiyiphatha kahle le nkosazana, yayisithi ngifisa ukwakha umuzi wakithi. Yafunda le nkosazana yawuqeda umatric, yaphasa kahle bathi bafika abafana, yasithi cha mina ngifuna lutho, yathi ngifuna ukugana ngenansuku ehlaza, ngifuna ukujabulisa abazali bami, ngifuna ukwakha umuzi wakithi. Sahamba isikhathi kwase kuphuma ama-post ka-Transnet. Kuthe maphunga ama-post isiyafunda evarsity, yasithi ayeyothi ukuzama nayo ifaka mhlawumbe hlezi ibe nenhlanhla. Angazi noma yaba nenhlanhla noma yaba nebhadi. Yasiyafonela le nkosazana, yasiyasho ukuthi ma sebengifonele kuthiwa ngifike ngizowenza interview. Le nkosazana yasi siyahamba yokwenza interview. Yafika indoda yomZulu, yafika yamenza interview, yathi mayisiqeda yasiyahamba. Ithe mase kutamba yasiyafona le ndoda. Yathi nkosazana, yathi uyazi ukuthi ukusebenza kwakho kulele kimi, nokungasebenzi kwakho kulele kimi.
yathi kodwa uma kuyimpela ukuthi uyawufuna lo msebenzi ukusebenza ka-Transnet wayesethi uboza kimi sihlangane ehhotela ntambama. Yasiyadideka le nkosazana ukuthi uthini lo muntu iseyihlala isikhathi esingaka iphethe kahle manje lo muntu usethini kuyo. Yasiyasuka kumawayo. Yasiyafika yasithi ma. Yasithi ngifonele ka-Transnet. Ngihamba wayenza interview. Manje inkinga lo muntu ongenza interview uthi angifike entambama ehhotela mangifuna lo msebenzi. Hlabelo lokugcina. Aye. Wenkosi yami. Oh, ngayiphe. Umnikeze khona mama njalo lo yathula itathula yambuka wayesethi mntanami uzohola imali enkulu mangase uthole lo msebenzi mntanami ngabe siwelile yathatha indlela enqamlelayo yasi siyahamba le nkosazana mayifika lapha uthi lo mlisa mina ngizokufaka emsebenzini kodwa wena nginikeze lokhu nginikeze igolide kababa wakho nginikeze nansuka yakhe ehlaza mina ngikunikeza umsebenzi. Yasiyavuma le nkosazana yasiyakwenza lokho yalithatha ifa likababa wayo yasithatha isibaya sababa wayo yayithatha inansuka emhlophe ehlaza kwaphela ngomgidi kaShembe. Yasiyaqashwa yasiyasebenza. Yasiyawakha umuzi wakubo wasuba muhle wasiyagula ubaba wayo. Wakhulu baba wangasinda wabasafika emthandazo wangasinda wabebhedela wangasinda kwathi ngelinda ngiyinsizwa ilindile ziyakulomuzi zathi mayifika zathandaza uma ithandaza kwase kubhonga ingane sekukhulumisa ukwazi sathi ya wena ngeke usaphinda usinde wena udle ukudla okungafanele ukudle uhlala emzini okungafanele bewungcono leyamuzi obhedayo ukunalo muzi osuhlala kuona ithi lo muzi ohlala kuona umuzi wamanyala lengane yakho idayise ngomzimba ukuzithole lo msebenzi lapha engihlala khona ngaba nenhlahla enye insizwa yangipha amabhuzi amaphoyisa abhaliwe la ukuthi ipholisa nebheji ngiyawaqoqela amabhuza ngiyafika kule ndawo uma ngiwaqoqela amabhuza abantu bayasokola beje ukuthi ngiyiphoyisa uma ngihamba nje eduze noma ngabe kuthiwa khona into abayikhuluma engasile bengaqhamuka mina babuka lamabhuzi bese bayasokola kodwa maNazaretha angiyona mina iphoyisa amabhuza engiwaqoqile wamaphoyisa kwenzeka mntwana wenkosi ufake lo mNazaretha ukwenza konke ngalo mNazaretha kodwa uthola ukuthi lapho siyakhona uthi wena ngoba lo mNazaretha ugqokile ukusabisa abantu kodwa wenzi lokho kulandelayo bantwana benkosi
Ngeke saqedwe Nkosi ubusiswe ukuzila engukhohliwe uphiwa kwaMdima enkonjeni tempele everele idlula imfula eminingi bengeke ngaphakama ixolisi lapha engone khona Inkosi ebusiswe ngikuzwile